Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Molo sanibonani igama ulinde kuhle usibongiseni ngwakhumalo Dr Life akuduma izandla akuduma ihlombe kuduma izandla akuduma ihlombe kuduma izandla akuduma ihlombe isingaphakathi yakwethu all the way from KwaNongoma ehlala Nkosi ngikhona ke bafethu nginiphathele ke episode yanamhlanje siqebisa namhlanje ke sivutha amalangabi njengenjwayelo ke nina beselwa akukho okunye ngiye nginiphathele izinto ezinhle ngoba ngiyanithanda #kwenzeke podcast namhlanje ke sithi asiqalela eqaleni niyazi siqalaphi nina besila siqalela sithi ke kwaze kwakuhle kwethu umabhinqa siphethe ke direct meaning clothing brand babuye ke baziwe ngeDM clothing brand banezimpahla ke ezinhle zabesilisa nabesifazane ukhethe zitholelele enqephu ningizima Afrika ngeke uzisola amanani abo akahle kakhulu nawe uzowajabulela lenqephu itholakala lapha ke eThekwini West Walk building floor number 6 room number 627B mawungekho kwelika banana awuvalelwe ngaphandle bathinte ku 063 171 6970 na ku TikTok na ku Facebook bazokuthumelela ke iCatalog yabo uzikhethele okuthandayo izimpahla zakwa DM zikwenza uhlonipheke uthandeke uzethembe siphinde dlulele phambili sidayise bakithi kubalekela ukudayisa angithi bonjiniyela angithi ingane zakwethu lapha endlini kubalekile ukudayisa angithi asiqhubeke sidayise Shem usele wena abakwa Apple Valley bakwethuleleke lapha ke bakuphatheleke ama iPhone asezingeni eliphezulu kodwa alingene iphakethe lakho Paulindeni ungakabi nayo zitholeleke elakho iApple elithandwa ngabaningi phuthuma kwa Apple Valley isitolo sabo sise Pinetown ku 150 Marion Ridge Drive noma ubathinte kule nombolo 081 356 4989 bakhona nase zikudleni zokuxhumana ngena ku Facebook na ku TikTok uzobathola mawusuthengile bakuthumelela la ukhona yiba muhle cwebezela shayina ngeiPhone yakwa Apple Valley #kwenzeke podcast injalo nje ke sengikhona hlelo lakho lalamhla sikuphathele ingqala uhlelo oluhlabahlosile oluzoba sezingeni eliphezulu ke ngoba mina neteam sihlangene sicabangela into ezinhle namhlanje samukela the one and only umfa wamancinza simbiza amancinza kodwa yena umuntu akazondi ululamani yabo mfowethu asikubingelele bamba ithambo nje mfowethu bambe nje ithambo enganeni yakwenu uyaphila mfowethu Ngiyaphila bhuti ninjani ngiyaphila siyathokoza mfowethu all the way from eXhobo weze eThekwini likaBanana izwe lingaka mfowethu umsebenzi usho kanje mfowethu sinqamula amazwi ngalomsebenzi ayikho into ezoyenza ngake ngakubona kancane lapha ku TikTok ukade kuyinanda FM unandi umakhelwane wakwaye kunanda FM angithi ngeke ngakwenanda FM uyabona ukuthi ke ngiyazi ngiyakulandela yabona so ngiyabona lapha kuyinanda FM kuyinanda ke ngathi nawo kwethu mangithinta lapha ku WhatsApp ithi hlale eXhobo phoma nje izofika kanjani eThekwini ngoba kade ngeke ngayibona komunye stage somsakazo lapha iCommunity Station hawo kodwa nakho usukhona mfethu siyabonga kakhulu nesini ukuthi ufike kuleli zwe sengambe ngafika mfethu sithatha usibeke ngiyazi ukuthi sikwenzeke sengithenga thuka ngithi ngiyaxhawula la ngaphandle ngiyazi khona usunesikhathi ufikile ufice sishuthe ezinye insizwa noma ufice senje senye isiqephu manje ke ngibambe ithambo ngibona awusemukeli isandla usengiyathuka ngithe kwethu siyinyanyile manje yangabe sasemukeli cha sengizwa ngomfowethu uhamba naye ukuthi hayi kunesimo kanje sithatha usibeke mfowethu njengeciko kasiqale eqaleni ngoba kubalekile ukuthi abantu bethu noma ababukeli kwenzeke baqonde ukuthi ubani lesikhuluma naye okanjani sitshele nje ngawe mntaka baba usibese usipha ke nesigaba sakho kusona kumaskandi kodwa nje ngicela nje siqale eqaleni ukuthi kahle kahle masikhuluma ngomancinza umntaka Zondi ululamani sikhuluma ngobani mawukhuluma ngomancinza umfokazondo ukhuluma ngami ngqo ululamani ngikhuluma ngawe ngqo yebo yimi mancinza so umfokazondi ngiyangithi ngumxukuzo ogebhezi ngoba ngivele ngikhipha into engalindelekile kodwa ke ngempilo yami ngolulamani wazondi ngikhulele endaweni yaseXhobo eMazabekweni iprimary yami ngayifunda khona ngayiqala na high school ngenxa ke yezimo uNkulunkulu asibusisa ngazo bese ngisuka ngoqedela ngapha emazweni
emadolobheni impilo ke yayisingithatha ngibeka lemculweni Asingene kule ebalekile okuyona engithusile ukuthi mangikunika isandla wangasemukela angithi mina kwenzakale kanjani mina ngithegwe kwi page lapha ku Facebook ku TikTok page lakho khona ingoma ubukade uyidlala lapha mama bengitheka bethi dokotela Khumalo awuzobuka ngapha nali italent baningi phela ama talent mhlawumbe nganoma ngangibhorakhorekile ngalalanga ngangena ngoba umuntu mangithekile ngiyabakhuthaza abantu besides ukuthi uzungithumelele ukuzongena ko WhatsApp nakhona ungangithumelela but mawungithekile mhlawumbe mangithola ithuba ngempela ude ungitheka nje ngizolithola ithuba lokubuka uma ngithe ngabuka nami nezinsizwa sabukisana ngabona ukuthi hayi lento bafethu iyadinga ukuthi iye ebantwini kwenzeka kanjalo ke kuwena ngithekiwe epage lakho ngathi mangithekwa ngathi ngithi mina ake ngikuxhume ngakuthola kodwa ke isimo obhene naso uyiciko elingabona emehlweni iqale kanjani lento sithatha usiboye ukuthi because mina ngibona unamehla amabili futhi amhlopha athe qwa ungathi wafaka umthi yabo lo muntu esigeza ngawo amehlo ayangihlupha nami lesigeza ngawo amehlo amhlophe nje kwenzakalani mfowethu sithatha usibeke ngodaba lakho nje ngempilo yakho yokuthi ube umuntu ongabona emehlweni ukuthi lento ke kube nzima kakhulu ukuyichaza ngoba manje ivele ivusimnjunju ngingacela kodwa ukuyichaza kanjena yabona mhlambe ngizokubuzela umbuzo ngicathi ubuzobuza uthi umbuzo ungangena kanjani emculweni bengangihlelanga ubumculi kwangekho enhlelweni zami ekufiseni kwami ukuthi ngibe umculi ngangifisa ukuba udokotela noma ngibe umfundisi ngangakaqondiwe ukuthi ngiphila nani ngangisayitshena ukuthi into nje ngelinye ilanga ezoba right ngoba ngiqale ngifaka izibuko kwadla kuhamba yangasebenza noyithatha jikela lapha ngibese ngibona ukuthi impilo yangiphuca konke ngoba nesikole ngisiqedanga kwenzeka izimo yangiphuca impilo indaba yesikole ngangibhlungu kakhulu emoyeni wami ngoba ngangazama nokuthi ngithathe impilo yami ngoba ngangingasazi ukuthi yini engizoba yiyona empilweni because angiboni angifundile akukho la yini engangqonqoza ngayo empilweni ukuze ngikwazi ukuphila so kube seqhamuka insizwa yangakithi yathi endoda ngengikuza uyihlabelelela lana ngoba noma umculo ngangiwuthanda but ngangahlelanga ubomculi ngangahleli nawe uyayibona into yaqala kufana namanje qala awuthanda umculo but ungangeni kuona ungabi nayo lento yokungena kuona ngoba kwakungelula manje uyawuthanda umculo noma ukuthi ikhona likho uyangena kodwa asikho lapho ukuthi ngangahlelanga ukungena emculweni ngibese ngibuka ukuthi yini engingayenza empilweni ngizophila kanjani ngoba ngiyafisa ukuphila besithi lensizwa ngeke unali ikhono lokucula awuzame uzame umculo okushuthi ngisho nje kimi ukuthi wafana nje angazi ngathi nani njengelambo lafika lakhanyisa mfowethu lakunika ithemba kushuthi ngingasho ngithi waba yilona noma likhanya kancane akho lungu mawusola kuyikwenza kwenzeke ususekhaya ikhanya kancane kodwa ngizwa mina mfowethu ngifuna singayiyeki le siyixoxe leyo yokuphila ngoba impilo yakho impilo yakho uNkulunkulu ukubusisile ubunzima angithi manje mina uba ngila kuyikwenza kwenzeke ngikhuluma ngiyabona nginenyawo ngiyenza zonke izinto zenzeke so sometimes ngingaboni ezinye izinto ukubaleka kwazo nobubi bazo ngiyekhala anginayo imali in kuwena ngifuna ukuthola ukuthi zikho izinto ezikanjalo uma ukukhona umuntu odinga ukuthi inkosi yami yabo nje kube ngiyabona ngabe ngikwazi ukuba udokotela njalo so ngifuna ukuthola lapho ukuthi wena ngokwakho uqine kanjani udlule kanjani kulezi zimo mfowethu zokuthi noma kunzima uNkulunkulu aphinda ukuphulukisa nasokuzameni ukuyithathela umphefumulo wakho kodwa wakuphulukisa nakho uyaphila isho ukuthini lento engingakusho ukuthi akulula neze ngoba kuye kube buhlungu ngoba yazi ukuthi abantu abazalwa nabantu abafana nathi kuye kuthatha isikhathi ukuthi beyiqonde into esiphila nayo ukuthi lo nomuntu lo ukhubazekile noma lo muntu kunezinto angakhona ukuzenza hayi ngoba nakho ethanda noma ngoba kulula kena kunzima baye bangaqondi ngicanga ukuthi ke mhlawumbe basuke bene trauma nabo ukuthi ayiyenze kanjani lento ukuthi umuntu kanje azalwe kithi yabo noma leyo nto leyo so into eyidinga ukuthi uyenze noma ngiqama manga into engamukeleki bafu ayamkeleki yazi ukuthi yabona ukuhlale khali inyembezi
subonke ukhala uzibuza ukuthi yabona manje isimo sinje ubuke ekhaya ukuthi mhlambe kulale kungadliwa noma kulale ngokudla okungekho esimeni esright uthi mina yini engingayenza ngoba ngiphila nalokho yabo so angikwazi nokuthi ngihambe ngofese emahlathini ngoba ngeke ngifise nangelinye ilanga ngisho nje insizweni engiphila nazo ithi yabona kuthiwa ngiyabona ngabe ngiyofesa manje emahlathini angisamind ngisho ukuthwala ingodo ngendlela isimo sempilo esibenzima kakhona so kuyinto engajwayeleki ngangisho ukuthi mhlambe kuyaphileka nawe ugcina usujwayela uthi hayi sengiright ngijwayela ukuthi ngikhubazekile hayi futhi kahle lento mina ngiqhathanisa nokushiwa umuntu ekhaya ukuthi kube ngathi kuthiwa kuzoba right kodwa isikhala somuntu awusoze wazivala mengasekho emhlabeni nje njengoba ngiphila sikwenze kwenzeke mangingasekho akekho angakhona ungangena ahlale lapha athi akekho yokwenza njengami yeah akekho ofana nawe noyoba yimi futhi akekho kuyohlezi nje kukhona leso sikhala ukuthi kwakhona ubani yabona wayebeka straight kulelo phuzu ngoba yabona amakhambo umuntu obesebenza ekhaya kuyena kuphela nenhlaso yokusebenza yes the time isikhathi siqhubeka kuba wese ngoba nendlala ngoba nami iba wese lento iba wese the time ngikhula ngoba ngiba nezidingo ngiyafisa nami ngelinye ilanga ukuthi nami njengomfokazoni ngibe nomuzi wami engiwakhile mina wami la ngizokwazi ukukhululeka khona ngithi hayi ngumnumzane manje akulula ngoba manje lento le the time ngikhula iza nezidingo eziningi impilo manje mina ngikwazi ukuzifica zingishiye endleleni kodwa ke ngifuna sifunde nawe umfokazoni uma uphuma la uphume ugcwele umoya because angithi i-podcast kuthiwa yini igama layo ikwenze kwenzeke should send down right belmona when you are not in the wrong space yeah usenda une right la khona ngempela la khona sithi khona kahle uzofeza iphupho lethu ukuthi makuthiwa kwenzeke kusuke kukhulunywa ngani ubona into ishuthela noma bakutshelela ukuthi sishuthela kuphi yeah but esikuphi but isemjondolo yes semjondolo la yeah that shows ukuthi we don't but bakwaze ukungitheka epage lakho bebona umsebenzi wethu bengazi thina sisemjondolo kusho ukuthini lo kwenzeke no matter la ukhona do it ukuthi kanjani nini uyibupha umzimo omhlanganayo kodwa imentality yakho qondo wakho awukutshela ukuthi akwenzeke yebo and ke ngibuka mina inhlanhla mfethu uzosikhuthaza nazi insizwe hleze ikhala ngokuthi awunayo imali funa bafunde ukuthi niyabona ukuthi khona abantu abanganayo indlela yokwenza izinto but wena unenhlanhla ngoba nawe futhi kukhona okungcono khona bangahambi at all bafethu ngithi ngcono ngabona ima ngibuka ezinye izimo ize phela nabo futhi nama sesixoxa bathi ngcono lokwabo mina Kalona lo shifty flame uthi kwakho kungcono kwami mina ngoba manje ngiyakwazi ukuzibona into eziyingozi kumina wena ngisho ngithiwa qhamukane zolokhu futhi amehlo ngiqhuma mina manje ngithuke ngama ngiyaqhawuleleka ukuthi ayinginike isandla ngithi hawu weba kanti ngibize bani namhlanje nangibona nginza usedinwe ngalawo ndlela but uyabona nobunzima bokuthi ngoba sisho abanye banabazali yebo abanye bakhubazekile banabazali yebo abanye kumanje imisebenzi ayikho mfaka amanyenza 42% of unemployment rate noma ngathi wena ubuthi wena mfaka amanyenza ngiyabona mina emehlweni okay fine uphi umsebenzi ngoba yikho bakhona abantu matric odokotela zangu uzo bastrike lapha ePMB bakwa trend lezo bestrike ukuthi awekho yes odokotela yena lo ufuna uba uyena futhi nawe ngabe usestrike mhlawumbe angizoqashwa mina ngangokwenza lokho okuhlukile okudingeka kakhulu yeah wait so no akayisikhulume mina mntaka baba before sidlala basazodlala kumculo wakho ngifuna leyo ukuthi siyiveze le yokuba nezinkinga ikakhulukazi njengoba wenza umsebenzi wakho kodwa bese sibuka nethuba elihle ukuthi uyabona uNkulunkulu uyasebenza ukuthi as much as kwenzeka kuyi-podcast encane kodwa ngithekwe ngivele ngisukumele phezulu yazi yenziwa yini lonto into engijabulisayo ukuthi ubhuti wakuthekwa abonile Diki owase Eastern Cape angaze ngihlangane naye angimazi mina ungaselaphi mina angaze ngihlangane naye umuntu nje owangithinta wathi mancinza umsebenzi wakho ngiyawuthanda kakhulu so kwangijabulisa ukuthi akutheke mfowethu ngani uyamazi lo muntu akade akhe etimini yakho lo muntu wangitheka lutho insizwa nje ethanda umsebenzi uthe ubani angekufuna siyomvundulule ngiyomtheka abonile Diki abonile Diki yes. Okay uzongisendela WhatsApp simcheck ngimbheke ukuthi wayezangitheka ngizombuza uzongitheka nje futhi wakwenze njani lapho ngicathi naye uzothuka kanti mancinza waboni uzothuka 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 baningi abazothuka
baningi kakhulu abazothuka ngoba into yenza ukuthi ngingakuveza ukuthi angiboni. Yes, ungichazela, ungichazela saxoxa, yes. Into yenza ukuthi ngingakuveza ukuthi angiboni, angifuni ukudatshukelwa. Ngifuna ukuthi umuntu mengisiza angisize ngenhliziyo emhlophe ngoba iphithi yenza ukuthi ngilimale mina. Yabona ukuthi hawu bandla kaboni. Lokho kukuvusa amanxeba ukuthi nginezinto engingakhona ukuzenza. But uma ngibona nginenkinga ngoba kwesinye isikhathi siyaxabana nabantu. Noma kuthiwa kwesinye isikhathi asikwazi ukukhombisa ngoba sijwayele ukuthi abantu abanemoya ephansi. Kwesinye isikhathi athi umuntu ekubona ukuthi uyongena emanzini. Athi hawu bandla kaboni qombi. Yabo okunokuthi ungibuke ngongena emanzini phuthuma ungibambe uthi uzongena emanzini. Ungitshene sengiyosusizile. Ungangilindi ngilimale eqala. Yabo bese uthi hawu bandla kaboni. Ngeke uze ungisize ukuthi hawu bandla ngibone ngiyazi. Kubhlungu kona akujwayeleki kodwa musuku ngikhumbuza. Kunalokho ngisize. Mawubona ukuthi okay umancinza ngakhona ukumsiza la. Nangu umancinza ezoshayiswa imoto. Angiphuthume ngimbambe mina ngimgudluze. Mfethu ucishwa shayiswa imoto. Sengizobonga lokho. Sho mamazo namfethu uthi asingadabukelani kunalokho wena yenza lento edingakalayo ukukusiza nje. Yes, ungangidabukeli iphithi mina ngifuna ukudajukela. Ngifuna ungisize. Kodwa bafethu njengoba insizwe uyinhle kangaka bafethu yazi ngithuke ngoma. Ngiyaqoqa insizwe enhle kangaka madoda ku social media and umuntu uyakhuluma phela ku social media. Hayi uthi akhuluma like wenza ama video hey mancinza ndosibulala nge-heart attack. Hayi bese kulento ukuthi nje. Hey mancinza ndosibulala nge-heart attack. Hayi lento ukuthi ugcina noma ngeke ngisho ujwayele ukuthi nginale inkinga because yabona mozothutubala emhlabeni bazodlalela kwena. Yes. Manje la amamama thina awakuthinti nje asho ukuthi hey sithanda umculo wakhe Mancinza. Aba uthini ngoba ufihla kanje nje Mancinza ngiyingani sabantu izofika Mancinza ungadlali ngazo uyitshele phela ngiyitshena ukuthini ukuthi hayi ngeke awuthi wethu uzokhula uzoshaya heart attack Mancinza uzoshaya attack umuntu ebula ukuthi hawu athi man yazi mina ngishaya heart attack ukuthi ngithi ngiyafika kuwena ngithi ngiphamisana ngiyaxhawula angithi asikade uyasingibanga ngathi ngikhuluma kanjani ngikhuluma nabanye abafo sengiyabakhipha sengiyavalelisa sengithi hayi ngisezosala nomfaka Mancinza manje ngihamba kuwe ngizoxhawula wena uyadlula kimi yazatele ngithini mina no disihambile manje ngistakile manje ngithi nje ngistakhe Newland West manje stakhe Newland West yabona hayi impilo hayi Mancinza ke umtshele mamthethe imama hey ubani uma iPhone phela iyakuthanda umthethe kodwa mama ngifuna uzonginakekela uzonginakekela mama khona ozoqhamuka hey ngeke angafuni yazi ukuthi lento yokuphuka inhliziyo nginenhliziyo inhliziyo yami iphukile vele iphukile inhliziyo yami already manje makuzofika umuntu ozophinda azoyiphula ngiright ngisharp awukwazi masharp kodwa ufigana awukwazi ayisofika leso sigaba ngisalela ukuthi iqala angiphumelele mengike ngaphumelela hayi ngizobe sengithatha ke mhlambe ngibone ukuthi ngenze njani hey bafethu one of the difficult episode I ever done in my life because abantu sikhuluma nabo ku social media sibagcine ku social media then kugcina sesimitha phana sesifika kwi podcast ufuka uyithele phezulu kwezimo ezahlukahlukene zabantu umculo ke ngikuthanda lapho ngoba umculo wenza ukuthi umuntu uyiphilise kahle umjovo ukusiphilisa ngoba iyona into uma usuyilalelile sometime nawe uyongifakazela uma ulalela umculo kuze ukuthi kuye kuthi ukwehla kancane yes umculo nje usezingeni phezulu kulungile mntaka Mancinza sisaqhwa silikhulumele ludaba ake sithinte lapha into yethu leyo iphethe lapha esandleni ngizwe ukuthi ungishale nje ingoma zakho noma ibentathu zibezine uzithi jambo sibonisa abantu ukuthi masikhuluma ngoMancinza sikhuluma ngobani ngoba uMancinza enye insizwa esikhona kumaskandi esifisa nokuthi isandla selulwe kodwa singamdanza asambe mntaka Zondi ngujabulele ukuhlala nami uma ngihleli nawe uthoze ngami ngoba ngenye imini mina ngihamba nawo lo mzimba wami ngijabulele ukuhlala nami uma ngihleli nawe uthoze ngami ngoba ngenye imini mina ngihamba nawo lo mzimba wami yes hlambela manje ayokujabulela ukucamela lezi vuka zami
ngiyobe ngwele kude ungeke uphinde uzuthinte lo mzimba wami mhlambe lezo ntuthane ziyojabulela lo mzimba wami ziyozitika ngawo ngiyobe ngwele kude ungeke uphinde uzuthinte lo mzimba wami ne akayiphinde ungilobheli hayi ukuthi manje khuluma lesi simo esisonke sisenkingeni yaso webhuti ngeke iphinde bhuti le ngoma awasikhuluma ithi le ngoma kujabulele ukuhlala nami ngoba lo mzimba uzokwenzani ngiyohambe nawo lo mzimba ngengushiye mhlawumbe wona amatshe ayoba njani ayokujabulela ukucamela kulesi futhi sami nasi nokubhala nini nanibhalaphi mancinza nifuna ukuyibulala niyibulale niphethe into engaka cha phela ngangingaqondi isimo uyizwa lento lena ukuthi akho umuntu ongabhala osemqondweni ophilayo ongabhala lonto esikhuluma ngayo hayi isimo sempilo uthi yona mfethu jabulela ukuhlala nomuntu esaphila ngoba khona isikhathi sokuhamba emhlabeni ayi wayichaza baba wayichaza emva kokuhamba umuntu mhlawumbe kuyintuthwane sengayi-eda ingoma yami mina ngifake ney'ntuthwane ngithi iy'ntuthwane zobe ziyidlela ikhona leyo phansi yona uthi intuthwane iyosala iyidlela wena ngapha uqale phansi khona abantu ababeshiya abazali umntaka amancinza wena mntaka Zondo ethi umuntu mama ubaba kodwa bengamazi nokuthi uyini esaphila bengamazi nokuthi uyini esaphila ibhlungu impilo yabona abone ubaleka kwakhe lo muntu engasekho esedliwa yini ke zintuthwane okungamatshe sekumgqibile mhlawumbe kumnamathele kahle khona uyishaye kahle ke lo phathi akisiqale phansi le phathi ngijabulele ukuhlala nami uma ngihleli nawe uthoze ngami ngoba ngenye imini mina ngihamba nawo lo mzimba wami hlambela manje ayokujabulela ucamela lezifuba zami ngiyobe ngweli kude ungeke uphinde uzuthinte lo mzimba wami hlambela lezo ntuthwane ziyojabulela lo mzimba wami ziyozitika ngawo ngiyobe ngweli kude ungeke uphinde uzuthinte lo mzimba wami yelo jabulele lolu thando lwami njengoba ngikuthanda cela ngithanda nawe ngoba ngenye imini mina ngihamba nalo lo thando lwami abantu abanekhono bahlupha ukuncishana kuphela qha azisezinye hayi bahlupha ukuncishana yewe letrendayo Wazawethu ngitshele ngesikhathi ngena lo mculo hayi ukuthi kulala kungadliwa uye kulala esigangeni kwakumele ngitshele ngesikhathi ngena lo mculo hayi ukuthi kulala kungadliwa uye kulala esigangeni ngesikhathi ngena kimi ngoma izinza we izinza mama izinza awu izinza hey izinza mama izinza hey izinza ingoma Manginza Risto abacinza khehla woza nengoma mntabacinza sona madoda #kwezebazeka_podcast #empelandaba sezike nomancinza the one and only from TikTok cela ulalela iphupho lami wengane yakwethu eyongibhekela ingane zami njengoba sashona nomngami sashiya abantu bethu bancane njengoba sashona nomngami sashiya abantu bethu bancane bengewabona izolo ngafika bengadlile bengewabona izolo ngafika bengadlile
wengane yakwethu cela ulalela iphupho lami noma sasixabene abantwana bamabangene lapha noma sasixabene abantwana bamabangene lapha woza bhuti saphela zona ingoma hayi kuthi kuvele zibeningi ekhanda kodwa ngithi woza bhuti woza mntanga mancenza sifuna ukuyizwa lento yeba ungithanda yekani baninga ningifuna ngepha khona lo yedwa ngilithemba kuye yeba ungithanda futhi baninga ningifuna ngepha khona lo yedwa ngilikukuye njengoba uphethe umuthi nje uthi ufuna ukungibulala uyosala beyini le ngilikukuye njengoba uphethe isibhamu ufuna ungisa kaguqanyawo uyosala beyini le ngilikukuye wena ubazini lo uhlungu bokushiwa ngumuntu olithemba kuwe wena ubazimi lo uhlungu bokushiwa ngumuntu oligugu wena ukaze inobuzwe lo buhlungu bokushiwa ngumuntu ofana nempilo kuwe njengoba uphethe umuthi nje ufuna ungisa baguqanyawo uyosala beyini le ngilithemba kuwe Mfowethu ngiziningi ingoma zakho akhathala ingqondo faka enye ke mfowethu faka ukugcina mfowethu angeke phela mina ngikususe le exopho uzodlala antu uzosebenza la uyizwile nje uzoyikhahlela ayikhahlela wethu khahlela wethu so Aukanda kana matio, au matio, insimizabelungu. Aukanda kana matio, au matio, insimizabelungu. Au panoi, ungonzele ko baba. Angithi qozi wezintombi nani wezinsizwa hambana tshelo nyoko sekukhona mina insizwa yakaZondi izalo mazulu angizilukuzoka ngangizodlala ingoma panoyi ungiphathela amasweet panoyi ungiphathela amasweet panoyi unkonzele ko baba Lungile asixoxe sixoxe mntaba baba ulesimo sekusona ungabona emehlweni ushaya uMaskandi umculo othandwa yiSouth Africa yonke nomhlaba wonke njengamanje usuvumile uMaskandi uhambela wodwa usifunde kanjani isigingqi ngabona ingane yakwethu usifunde kanjani ngomlingo wayithinta indaba yazi ukuthi le skingi usifunde kanjani isigingqi uyabona ngizothi into mayisisikubhekile ngithi kufanele ungenze ngoba wani into engayifunda ngiqale ngacula ngahlala isigingqi yes ngabona uma ufika e-studio ucula ingoma iyashintsha iyashintsha ingoma yakhe ingabe lento le kadu yenzile usendlini ubone no kuyangiphoqa ukufunda isigingqi kanti ngizoba nenhlanhla ikhehla lisaphila lathi mfana wami thatha nakho la nginika isigingqi ngasithatha isigingqi ngangithi mangishaya ngizwe lento ngishaya yazi ayikho mangihlangana nabantu abadlala igingqi ewashaya isigingqi lo muntu ngelinye ilanga hawo ngazithuka nami sengenze nje into ezwakalayo le EP nje ephuma lokugcina uyishayele wena isigingqi zonke ingoma zami ngiyishayela yonke ingoma ozoyifica ibhala uMancinza shawa yimi isigingqi angithumelanga hey cha nodwa manje wasibamba nje ezandleni angasibamba angazi ngibe nothisha kube khona umuntu ongihlalisa phansi kwenziwa nje ino ukuthi bambalana hayi ngiyazi leyo nto mina ungihlekisile mosithathu ekhumalo mina ngishaya ushuni wami ngedwa angikwazi ile nto engihlala ngisho ukuthi isigingqi angikwazi ukuhlala ngoba manje uzothi cela udlala ingoma yomuntu ngizoyona mase umuntu wakhe aphathe umuntu aphatheke kabuhlungu uthi ayiwazoyibheka ingoma yami lo muntu wenzani no mfethu kuyenzakala no ake sikubheke ke mfethu ukuthi umsebenzi wakho njengamanje njengoba ke ukhona
ngiyaqonda mfethu ngoba ngeke siyeke le kubalekile nkabi yakwethu ukuthi sikusupporte lokhu ungakuthathi ngesinxele kubalekile ukuthi sikusupportela ini italente lakho lokhu kubalekile ngoba ukwazi ukuthi umuntu angitheke ngithanda umsebenzi kusho likhulu uma ungabheka abantu abafisa ukuza kwi-podcast baningi kakhulu ngeke ngisho ukuthi kube kuyangathi ngabe sishutha usuku nosuku onjiniyela nje ngoba beke behline nje ngabe bahlina every day. Hey ngizosho imhlola ngiyaxolisa ukuveza igama leqhawe ngenze nje ngelinye ilanga ngipostela ngokuthi yeba ungithanda ihlosa sithi kwagoqanyawo ngathi mangivuka ekseni kwakuyisunday ngangelikhohlo lela langa ngathi mangivuka ekseni kuyisunday ngithi mangithi ifone yami mawuyithinta iyasho ukuthi new followers Men's Music started following you. Hayibo ngithi mina hayi mhlawumbe uyipohoza mana umenze ngemehlenyama noma uyamajina kuphela besafuna ukufika nalapho ukuthi ungaboni kwakho tulalele ngichaza ngamthinta ngayithinta lento ngangena kuyena yezo iprofile yakhe mangena profile uyena ngempela umenzi hayi ngiqale ngithi mina hayi mhlawumbe again ngithi mangicheck ama comment ucommentile ngomeni yami wathi ngiyayithanda le ngoma bafo awaqophe umlando empilweni ngicabanga ukuthi kuyena futhi le post mina mhlawumbe ngakuphendula kuyona nje kule ngakuphendule kuyona noma ngeke ngisakhuluma ukuthi kodwa ngiyabona ngathi nganamba ngambona kuma lokhu njani kuma comment hayibo lelo langa yazi ekhaya bavelelwa yimina noma makhelwane ukuthi hey uyamazi umenzi bafowethu anithi phone bafethu ngifonela umenzi madodana mhlawumbe ngizomthola madodana mhlawumbe ngingamthola ngithi ngababuze ekhaya ngithi uyamazi umenzi athi umuntu uyawungiyamazi umenzi umngani wami uthi bese athi ngimfonela wena kodwa unohlala Sunday mhlawumbe ngimthole eish mhlawumbe ngeke ngimthole eish mfowethu kodwa into ngizozenzani ngizomfuna ngimthole sesiqiniseka ukuthi uzolenza icebo uyaphila mfethu umenzi uyaphila umenzi mfethu awenzele umuntu akamancinza iqiniso mfethu 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 wayithinta indaba kamenzi ngimfonela ngajabula ngalala kwakudliwa umenzi unayo inamba yakhe ngeke anginayo azange ube nayo ngicela abaphathi bami abanayo kodwa yes mfethu ngajabula kakhulu ngalanga kwakudliwa umenzi ekhaya ngize ngithinte nodlula ngendlela eyisawubona uyamazi umenzi umenzi ngiyamazi umngani wami Khawe yebo uyaphila siyaphila ukhuluma noKhumalo wenze nge-podcast yebo baba webhuti kwenzeka imkhuba lapha ngihleze ngiyashutha ngise-studio ngihlezi nomancinza khona insizwa okuthiwa umancinza lapha ku TikTok uyayazini ayihlambe engakayiboni kuthiwa uyayilandela lensizwa okuthiwa umancinza webhuti manje lensizwe ingithusile sithe masishutha lapha bengiyithintile nje ngithi ayifike la e-studio wenzeke mayifika ayilensizwa inenkinga ayibone emehlweni lensizwa hayibo ungithuse kabi manje uxoxa udaba ke lo ukuthi hayi wekhumalo yazi umukhulu indaba yokufollowa nani ngike ngafollowa umenzi einsukwini ngajabula usuku lonke ngalala ngadlile ngibaxoxela ngithi hayi mina ngumngani nomenzi ithini lento wenkabi yakwethu uNkulunkulu asemhlabeni ngiyakutshela inkosi phela usuNkulunkulu hayi webuthi omdala ngeke ngiyafisa senze icebo lensizwe ngiyaseXhobo hayi inkinga kwethu siyole asile ngiyacela wena wesilo ukufika kuyona nje mfethu singadela konke enkabi yakwethu ngiyacela mfethu siyenze liqiniso ngoba ngikhuluma nawe nje nginayo la e-studio siyashutha siphakathi ne-podcast njengoba ngikhuluma nawe mfethu ngiyajabula kakhulu inkabi yami sizokhuluma masiqeda uhlelo sibone ukuthi singahlela kanjani masiphumile ne-episode bese sikwazi ukuxoxa nawe mntaka baba ungeke ungakwethu wena awukade usithwale mfana kithi ngeke hawu hayi akunamke ngiyathokoza ngiyaxolisa ukuphazamisa wena wakwethu ngiyathokoza sona madoda nizona ke bafowethu mfowethu khawula uyizwele mfowethu ngiyamuzwa ngalozo umenzi iqhawe ngiyamahlathi bafowethu no mfethu inkinga ziningi kakhulu kodwa kumele ngilenze icebo umntaka amancinza ngiyamazi umenzi uphila kakhulu ngiyazi njengamanje usabhekene nenkinga ye-event yakhe uhleli event i-Men's Music Festival
inini konje ngathi kodwa ngo October something but ngiyamazi uzolenza ichinga mfethu sizofika eqopho mfethu ngabonga kakhulu eqopho ila isiyakhona madoda kwenza wenzeka siyaya eqopho asiyi ayibathi asiyi mfethu usizwa kanjani mfethu mfethu nazi indaba enkulu lento mfethu eyenzakalayo ayiyonto engani luyakheka kakhulu usuku lwami namhlanje liyakheka usuku lwami mfethu luphenduka isibusiso nje lolu suku mfethu ake sibuyele emumva ake kwenze kwenzeka sithe sayixoxa lento sathi kwenzeka kuwena ifike kanjani ngiya understand ukuthi bakuthintile bathi hayi nayi kwenzeka but ngizama ukuthola ukuthi ulibonile ni light noma nje hayi kube into nje podcast nje nawe ngizokutshena imhlolo ukuthi izolo ngikufonela anginayo indlela yokufika la eThekwini mfethu anginayo lapho ngibhizini angikubambi nje ukubamba anginayo indlela yokufika la eThekwini ngiyazibuza ngizoya kanjani ngoba wazwa ngibuza uma ekseni manje kubaleke ngithi mame ngahamba nangenyawo kodwa eThekwini ngiyakhona mfethu eThekwini ngiyakhona ngisho ngabe kuthiwa kulungileke hamba ngenyawo unqamula amancinza bengizothatha uMoses wami kunenduku efana nekaMose uzofika nini esibetheke bezothatha induku yami efana nekaMose sinenge indlela yonke mfethu so bafethu ke kubaleka kakhulu siyabonga kabe yami ngiphelelwa njengamazwi kakhulu ngiyabonga mfethu ukuthi uthatha isikhathi usethembe singayona ke inkatha freedom party ethi sethembe thina nje siyipodcast mfethu iqhaza esolo bamba siyafisa ukuthi yabona masingathola nje umenzi akabe nawe even neficture makugenza anything nje ngenzeka even nokufika nje axoxe nawe afika kuvakashele kuyoba into enkulu leyo nakuthina wazosibusisa uNkulunkulu bafethu ayishana izandla bafethu mntaka baba ke kulungile mntaka amancinza umsebenzi wakho ke ma ubheka ke lapha na ke enkundleni zokuxhumana uhamba kanjani ma ubheka mntaka baba wena ngokwakho kuhamba kanjani ngizoqala nje la ngisho ukuthi lento yokuthi ngiphila nokungaboni angiphili nakho lento yokuthi angiboni ilokhuzile bengiyigodlile ngiyifihlele ukuthi angifuni abantu bengangiseki ngendlela ngoba kuba limited ukusekwa kwakho yes kuthe kusuka 2023 kwaduma ingoma yami ethi umzimba wami kaxeka yibo mina ngishaya u10k ku YouTube kwenzekeni ngisathi jolo 10k kwathiwa 100k ngavula kakhulu mina wavula ukuthi mina kwenza kanjani nje yabona ngayitshena ukuthi hayi ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi thola ukuthi umuntu kuvele kuduma ingoma eyodwa bese kuyaphela ngabuya ngonyaka odlule ngathi iphupho lami ingoma ya trenda kakhulu ngoDecember last year yes ethi iphupho lami ingane yakwethu yaduma kakhulu le ngoma ngathi hayi man ngathi konakele sengilahla ithemba sengithi hayi ngoba isikhona kule album ethe ukuphumelela ingoma ikulungile ngangena e-studio sengizoqala umsebenzi omusha ngithema ngithi zaqhuma izinza beyidlala ngapha nangapha izinza uthi sabathe uthi izinza nami ngisona ukuthi legama lakho bona manje ukhuluma ngenye into engumaskanda ave ngamaciko yafethu nginesifiso kakhulukazi nje kule ngoma ethi izinza noma kule gama elithi izinza nginesifiso ukuthi uchawe nabe no angifisi ukwenabe icacile kodwa ngoba uyiqala kahle isobala kodwa ngifisa sengazi ngoba phela abantu abaningi banokuthi mhlambe ngithuka inhlamba ngiyafisa mina ukuthi kunobaba esimhlonipha kakhulu lana ubamdala umdala ubabungizwe umacingwane ngiyafisa umacingwane ekaPaul ngegama elithi izinza ukuthi lisho ukuthini ngingachazi mina ngiyacela umacingwane mayifuma kufinyelela kodwa mina ngazi ukuzinza ngiyakuzwa somcela ngizwe mfowethu Mkhono ayicingwane la wethu awusichazelele ligama ngisaba ngisho ukulibiza ngiyazi bazomtheka so le gama lithi zinza mina ngilazi ngenye indlela yokuthi likhuluma nje isizulu esiqondile kodwa ke basangangihlaba bephinde bengihlikiza abantu bethi ngiyabheda kodwa nje kodwa mina ngoba lapha ukhuluma ngengoma nje uthi ingoma yakhe injani ingoma izinza ingoma izinza ayi umuntu uzothatha ngendlela yakhe kulungile ngisho lo sekusungulele ngathi ngifike ngumtshela Mancinza ukuthi angikhulumi ke ngale yonto yakhe
mina ngizokhuluma ezinye izinto wena ufuna ungikhulumisa yona ngeke ngikhuluma hayi ke naku sengiyikhulumile ngikuphi manje phakathi ngibeshile sengikhulumisile right okay bethu ke ebesachaza ke bethu ukuthi umsebenzi ke uhamba kanjani usufikile ke kule le yakho ishow mina ngisaba nje ukuyibiza waqhubeka kulonyaka wasephindwe yabuya ke ngase ngibone ukuthi okay kusho umsebenzi wami usungenile kubantu sekulungile sengingakuveza ukuthi anginenkinga hayi angiboni so kanti ngizoba nenhlanhla abonile dika ngimention ngithi mangithi ungayithola opportunity ukuthi ngikuvezele kuba kade ngikugodlile sebesho nabaphathi bami bathi hayi kuveze manje abantu sebeyakwazi umsebenzi wakho so manje awusezukuvalela ngoba vele baqala ukukuthanda bengazi ukuthi unalenkinga abazokuthanda ngokweqiniso nababede bengakunakeli bazona ukuthi umuntu ophila nalesimo unekhono lingaka yabo so ngakuveza ke nakho ke sekuthe ba ukuthi hayi amehla mawasebenzi kabe yami mina ngibonga uNkulunkulu ngekwenze wenzeke okuyila engiphila khona ngiyaphila ke mina mangila hayi balala abanye bakhathazeke bona mangila ila engiphila khona because ngihlala nabantu abahlukahlukene nabantu abaneziphiwo zabo zahlukahlukene abanye ba blessed khona uNkulunkulu abantu abangafunda bahlupheka ngithi ukuhlala ethu kwabo bangiyatshontsha ngitheleleke ngeinhlanhla ngoba lo umuntu omkhulu ngoba uNkulunkulu umuntu oyigolide kuyena so now ke kuyangijabulisa nje bafethu ukuthola ithuba lokuhlala nawe mntaka baba sibhunge le ndaba siyixoxe sifike la isifike khona ngisizokweseka kwesingangamandla uyazazi nawe into zomhlaba ke amasente nani nokwenza kwezinto nama resources akwenze ngendlela esifisa ngayo kodwa kulokho esesikwenzile ngicanga ukuthi kuzoba kukhulu angazi wena ubona kanjani ukuthi kwakhona sikwazi ukuhlala nawe imzuzu ecishe ilingane ne-hour 60 minutes kusho likhulu lokho nakwena kuyisibusiso kakhulu kimi mfethu kuyisibusiso kakhulu ngicanga ukuthi kuzovula iminyango eminingi mntaka baba khona iminyango ezothi bam ngene phakathi koludu udli manje mfethu ngoba italent elikhulu uyazazi ukuthi une talent manje usukunotisele ukuthi uthi talent into ekhona ngicanga ukuthi noma ngiyengitshe nema ngingedwa ukuthi akusile la linomnikazi walo so wangiboleka lona so ngathi angilisebenziseke ngendlela noma la ngifica endleleni nje empilo engangayihlelile la ngishintsha direction yempilo impilo yangishintsha direction yangibeka la yangiletha lana ekunzima emculweni baningi abaculi baningi abaculi manje kuzoqhamuka mina ngenzeka nabanye kwesinye isikhathi makuthiwa ngisheshe ngaveza ukuthi angiboni kuthiwa isuthe abaculi abangaboni isike abaculi aba right uzofika enze mina ngesaba uba se stage anginankinga nje kuba se stage ngifike ngenzele kokwenziwa i-stage angilento ukuthi angiboni ngisuke ngiyishape endlini ekhaya ngisuke ngizosebenza kodwa phela uzoshayisa heart attack ngoba suwe singazi iproblem ileyo nje mina ukuthi bothi uzongishayisa heart attack into enginesicelo sayo nje ku South Africa yonke ngicela abantu beyeke ukubecanga ukuthi asikwazi ukwenza izinto because into ezibulala abantu ngomancinzi le ucanga ukuthi abantu abaphila abakhubazekile abakwazi ukwenza izinto kunezinto ezimangaza ezihlula umuntu o right o sharp njengokudlala isiginci mina ngisifundiswa ngesiginci unganika umuntu o right uthi nasi isiginci cha ngengikwazi sishaye hlezi ngishaya lapha kanje wona amancinza ngeke ubone kodwa ke ngihlezi ngishaya imbambo zami mina ngithi ma udlala ngapha ecinje kwathi udlala nje bengishaya imbambo zami manje kuthiwa ake nimnike lo isiginci kashaye ngithi kodwa bakithi ngoba yini mina nje nangisesami siphelele lapha yabona sidinga isipili ikhono ngoba yazi ukuthi ngelinye ilanga ngithe ngihamba ngasekhaya ngihamba nabantu kwangena ucingo kufona umama uthi senilaphi ngamtshena exact place la sikuyona babuza itaxi nayo wena usukusenza emotweni usukusenza ilima wena usukuthi awuboni wazi kanjani ukuthi sila ngithi lokho yabona empilweni uma ukuthi ubusiswe ngokunye kukhona ukubusiswe ngakho sokufanele ukuthi ukusebenzise because mina ngisebenzisa ingqondo nokusenza ukuthi okay imoto mayisihamba kanje so sisisendaweni ukuthi ngifuna ukuxoxa nangefoni ukuthi mina ngikhulume nawe no WhatsApp ngikutshela mfowethu e-studio siyacela khona abantu abangithekile sicela uze e-studio and ngiwuthandile nami umsebenzi wakho ba ngiwuthandile ngiyacela mfowethu ufike sizokwenza i-episode manje uyangikhombisa ukuthi ayikhumali yami ifoni iyakhuluma hayi xoxa indawo emfoni ngiyibeka la mase ngikhuluma naye mase ngenze isho konke ngikuthintayo yazi ixoxa indaba nje futhi umhlaba usekude kakhulu azi sekude kodwa ke uthini inkabi yakwethu kubantu abaneyinkinga ehlukahlukene abathi ithemba thina siyalahla abathi ayimina ngiyayithatha lempilo nawe umancinza la ekhona nangu umenzi manje sesilindele umenzi ukuthi asenzile imangaliso yithuba leli manje into engingayisho kulabantu abalahla ithemba nami ngeke ngafika kuleso sigaba
empilo ngiphuce konke mina yabona ngesikhathi ngixoxe esikoleni alahleka wonke amathemba empilo yami ngabona ukuthi ayisekho into engiyiphilelayo angiboni ngeke ngisebenze endawo ngeke ngikwazi ngisho ukusebenza emgaqweni kokungenani noma emobeni ngizame khona kuphelile angeke ngiyithathe impilo yami so kwafika nje izinto ezincane ezangiphazamisa ngaphazamiseka kodwa manje singiyabona ukuthi impilo yami isinayo mhlawumbe ivelwane encane ngoba manje lokhu kulapha ngoba ngangifisa ukuba umfundisi noma ngibe udokotela lokho kokubili kuyalapha ngendlela ezehlukile namhlanje ngiyabelapha abantu soba ngomculo nje ngiyabelapha abantu ngengoma so musukulahla ithemba lokho kufisa kuzokwenza ukuthi akuzokwenzeka ngendlela yakho uNkulunkulu unenhlelo zakhe yeah uNkulunkulu uyathi okay uyafisa ukulapha but ngizokunika ngendlela yami ngalo yifunayo yes kodwa shuthi ke i-podcast ke iyona yokuqala oyethulelele udaba wayithulela eSouth Africa kungelona udaba oluhle neze kodwa sibuka amandla wena ungabona kuumbhalwana nje obhaliwe kwenzeke there's something behind it there's something ephusha le idea uyabo so ngibuka mina bhuti uNkulunkulu ekukhethile mfethu phezulu kwabanye abakhethile nawe ukukhethile ngoba ikwenze kwenzeke ngiyithatha njengenye episode ama podcast a spiritual because our vision our theme ithi kwenzeke kwenzeke podcast siyafundisa siyanakekela siyakhuthaza bese siyajabulisa yabona ungene kuphi lapha yabona so isa spiritual kancane seyifaka lo moya ukuthi umuntu obuka lento yethu akube nokufunda kukhona anti yabona uNkulunkulu wenze njani wasilethela wena uzositshela ngento ereality asikhulumi ngento enjani engamampunge asikwazi ukuqamba amanga sithi ubani seyixabene nobani ubani seyishaye bani no lezo soyithola ku TikTok but when it come to kwenzeke podcast sifuna wena usitshela iqiniso usitshela impilo iguquka impilo yomunye umuntu ngenxa alapheke nomfuthu siyabonga kakhulu kulokhu ke mfuthu sesikwenzile ongange hour mntaka baba ngicela ungishayele kokugcina uma ukhona ingoma evukayo lapha ashayele ezimbili zu2 ingoma enza ungishayele zona uzobe so edda mhlawumbe ubone ukuthi wena ufuna ukuyi-edda ile siqale ngayo le ngithe kuyihlaziya bese kuba ileyo ogcine ngayo nawe futhi inokudabukisa ukuthi ithini ngawuthatha umphefumulo wami ukwazi wathini zu2 ayizinamandla ngithi mina ngumuntu spiritual ngiyathanda izinto ezivuselela umoya usungafaka noma iziphi emva lokho sesiyahamba thina bafethu usebenzekile ngihlezi nomancinza Risto ziyathu bheke exobo labheke khona kujabulele uhlala nami wangihleli nawe uthoze ngami ngoba ngenye imini mina ngihamba nawo lo mzimba wami yekujabulele uhlala nami uma ngihleli nawe uthoze ngami ngoba ngenye imini mina ngihamba nawo lo mzimba wami hlambela amatshe ayokujabulela ukucamela lesifuba sami ngiyobe ngweli kude ungeke uphinde uzuthinte lo mzimba wami hlambele zontutshana ngizojabulela lo mzimba wami siyozitika ngawo ngiyobe ngweli kude ungeke uphinde uzuthinte lo mzimba wami helujabulele loluthando lwami njoba ngikuthanda ngicela ungithanda nawe ngoba ngenye imini mina ngihamba nalo lothando lwami ay yeba ungithanda yekani baningani ngifuna ngepha khona lo yedwa ngilithemba kuye yeba ungithanda yekani baningani ngifuna ngepha khona lo yedwa ngiligugu kuye njengoba bethu umuthi nje utofuna ukungibulala uyosala beyini le ngilithemba kuye njengoba bethu sibam ufuna ungisababhuqa nyawo uyosala beyini le ngilithemba kuye wena bazini lo buhlungu bokushiwa ngumuntu olithemba kuwe wena bazini
Lobuhlungu bokushiwa ngumuntu oligugu wena ukazi nokuzwe lobuhlungu bokushiwa ngumuntu ofana nempilo kuwe njengophethe umuthi nje uthi ufuna ukungibulala uyosala beyini lengilithemba kuwe hayi faka ukugcina sambe eqhawula kwethu buye kuyishiye vele ngazi kahle uyithanda kabi ithandwa uyithandwa abantu nonke niyayithanda le ngoma ngosa nayo ke khehla abantu banjani na abantu ngabenzani na noma abantu abayithanda into enhle noma lo muntu uyangidelela kangibona yazi lo muntu uyangidelela kangibona ayihlisi redo ngasedlala mina wenzani uhlisi ledo ivule yonke mfuna ukulifaka nje ilikiphe kanje namhlanje nazona ivule yonke yena ivule yonke mfuna ukulifaka nje ilikiphe kanje namhlanje nazona ngijimile kona lona lana ngimbona ngicazana kona intombi lana ngibona ngicazana bye bafethu asibonge ngane kwethu asibonge kakhulu sizoxhumana samsane siyephambili siyabonga mfethu isikhathi ukuthi seyivale seyiqophe lezoso siyabonga mntaka baba ungathini ukuzibongela mfethu nokuncenca nje abantu baqhubeke balandela umsebenzi wakho ku social media noma kuma digital platforms ngiyacela abafethu 1k sengibatholile 100k ngibatholile ngisacela 1M lapha nje ku Spotify na ku YouTube ngiphinde ngicela ukuthi abantu befollow ipage lami lapha ku TikTok sinabantu abangaka lapha ku TikTok angikhumbuli akulenge la ngizocheck I think about 14 point something abakhulu la bazokhulu so ngicela bekhule lapha bhala nje ukuthi Mancinza Music yimi ku Mancinza Music ku Spotify ku Facebook ukhona futhi Mancinza Music okanye ubhala ukuthi Lulamani Mancinza ngiyavela lapho but ke follow ipage lithi Mancinza Music ku Facebook ufollow Mancinza ku TikTok usubscribe ku YouTube ningiseke nje kakhulu nganza kwethu ngathokoza kakhulu futhi kuyikwenza wenzeke 100% ama% ungasinika bani mntaka baba ngoba phela sesikhulumile sashela edelodwa ngaphezulu 101% 101% yini kwenzakaleni yini lengaka ekwenza ukuthi usinike ama% angaka uzosiphe nombhanso ngaphezulu ngoba thina sifisa ukulungisa phela wena usuthi hayi bafowethu yinhle into yini usho ukuthini mosho kanjani ukuthi intokozo ifike yaningi kakhulu ngicanga ukuthi nasekhaya abantu bayathokoza kakhulu ngalolu hlelo siyasiveza kakhulu nisithi dazu ebalazweni sivulekile manje izwe lonke cha bafowethu sabonga kakhulu one of the difficult episode I ever ngoba kunzima emfethu ufisa ukubaleka ukuthi ngiyabaleka phela manje angisazi ngizothini kodwa ke ngenxa yesupport ababukeli bekwenza kwenzeke ngenxa yesupport ye team yonke bafethu ngifuna nize nazi kwi team ngifuna nomunye mesedelele wekwenza kwenzeke simkhumbuze la isuka khona ukuthi uyazi wena konje ukuthi sisuka yabo kubalekile ukuthi sazi ivision yokuqalwa kwento ukuthi lento le iyinto kumele ibambe iqhaza ekuthuthukiseni izinto zakithi esikhona ezingamaciko engamagugu ezimfundiso noma ngabe yini ekuphakamisa igama lomuntu ompisholo nomZulu noma Africa na yonke into ethinta nje umuntu ophilayo emhlabeni ukuthi ikwenze kwenzeke is ukulekelela into ekanjalo siyabonga kakhulu wena Wesilo isizwe yasha le voice kade ikhuluma ake sithembe nizoyikhokhela ngokwanele babukeli bekwenza kwenzeke kodwa ke nikhokhela kahle ngoba naye iPhone ikhona ya kwa Apple Valley bafethu seyitholile sinikwe busende mahala singanikwa ngisho i-cent nazi ikipa ngiqokile ngimuhle nakho lapha ngiqokiswe abakwa DM clothing bafethu balapha eThekwini konke ke lokho kuumusa nothando lukaNkuluNkulu mfoka Mancinza siyabonga ngothando siphe lona ake sivalele sithi nje bye bye siyathokoza kakhulu kwenzeke